Ma nibżawx mill-kompetizzjoni imma nilqawha. Kliem il-Prim Ministru Joseph Muscat fil-ftuħ tal-Commonwealth Business Forum it-tlieta filgħodu. Forum bit-tema Adding Global Value, Creating a More Prosperous Commonwealth. Forum li għalih qed jattendu mal-1200 delegat u jikkonfermaw il-preżenza tagħhom 15 il-kap ta' gvern, l-ogħla numru fl-istorja taċ-ċogim b'oħrajn possibilment jingħaqdu magħhom. Il-Prim Ministru Muscat saħaq li f'dan l-aspett pajjiżna reġa' qed iservi bħala faċilitatur ta' dialogu imma anke tan-negozju. F'ħarsa lejn pajjiżna Joseph Muscat tenna li Malta tilqa' negozju minn madwar id-dinja u qed tara fost l-ikbar tkabbir ekonomiku fl-Ewropa, b'qatt li nieżel b'defiċit u dejn taħt kontroll. Dan fl-istess waqt li tnaqsu l-piżijiet tat-taxxi u żdiedu l-inċentivi fosthom childcare b'xejn. F'dan id-dawl innota li f'ħafna pajjiżi il-potenzjal tan-nisa ħafna drabi mhuwiex sfruttat bisħieħ. Innota kif il-Commonwealth jeħtieġ li tkun iktar b'saħħitha fejn il-potenzjal mhux sfruttat tan-negozju jista' jagħmel id-differenza. Fil-fatt ħares lejn dan il-forum bħala opportunità ta' ħolqien ta' sħubijiet u negozju. Is-Segretarju Ġenerali tal-Commonwealth Kamal Sharma spjega li l-Commonwealth huwa open for and to business. Innota kif fil-forums taż-żgħażagħ u n-nisa l-intraprenditorjat ħar rwol ċentrali u għaldaqstant in-negozju qed joħroġ biċ-ċar bħala fattur essenzjali f'din il-laqgħa. Tenna li t-tema ta' Adding Global Value għandha tkun imħarsa mill-angoli kollha. Lord Marland, Chairman tal-Commonwealth Enterprise and Investment Council, wera s-sodisfazzjon tiegħu għat-tmexxija u l-organizzazzjoni taċ-ċogiem ta' din is-sena li ġab flimkien numru ta' persuni ta' ċertu livell minn madwar id-dinja. We are merely enablers. We bring together countries, ministers from countries, businesses from countries from 53 countries across the world. Plus, we've been able to attract a whole load of other international companies and international businesses to this event. They've come here for a reason, that is to do business, and it's up to them whether they can deliver outcomes. Adrian Hillman, Chair tal-Commonwealth Business Forum, fakkar li l-Commonwealth tiġbor fiha madwar 2 biljun u 300 miljun persuna u l-prodott domestiku gross jammonta għal aktar minn $10 triljon. Dan minn barra li fil-Commonwealth huwa mistenni tkabbir b'saħħtu fis-snin li ġejjin. U għatenna li jeħtieġ li nistaqsu nisfidaw l-status quo biex verament nimxu l-qudiem.